лъэпкъым зыхуегъазэ, Ӏэщэ къэзыщтэфыну псори зэкъуэуву, бийм и бжьы зэтрихыжу щхьэхуитыныгъэр къазэужыну. Апхуэдэуи ящӀащ. Адыгэ уэрэдыжьхэм икъукӀэ мыхьэнэшхуэ яӀэу щытащ лӀыгъэмрэ хэхуагъымрэ яхэлъу щӀэблэр къэгъэхъунумкӀэ. Сыт щыгъуэ лъэхъэни Андемыркъан и образыр хэт и дежкӀи лӀыгъэм и къуазэт. Расскажу вам предание об Андемиркане. Не слыхали вы более славных преданий? Пусть мечи обнажают, всех сразит наповал. Он — высокая крепость родимого дома.